enti you can say good morning herbal mixture asoye for na aye ya adwen say ye ma oba biara entenase wo brepra ko a ne nsebuo bebe 2 days ne etwa we are making obi so beka tell me say media no eba 7 days ni na na mmom no ansa na ebebe no awura me mayase ba wi me sa be 3 days ansa na me nua baba ko basra yemre bi na eyimre mu kaka na aboba ye 4 na me hu se odawo odefom sim odefom no otie mu pa in fact me yemu hye me ti bibi yesa no yemfa ne ko hospital na me ko na me se me ko spark ka na esisu na ma be fa na o se da bi yen hospital asap enti wona obi bo na nimi kire me se eye maayare me se maayare ni sei kase na yasne na ewe no ni nsebuo very lucky eduro we na ba ko ewo meka ni mu ti me ko bi ka na me yi na me dimirika na me hwie kwa ma na boro so me hwie ma no no ye within 10 minutes e de me second why you ya for what that wow di abama maji eduru we yedia kope me se me so me yare na me no mpa o but me yare kakrai me no mutumeto na eduane eye menwono wo ma mi nsuo kra eye menwono enti me ya strategy ni se me fa eduru we ni me bie so na me hwie kakra na me de egu menum by 5 minutes menum aye me de na ma san edidi kakra enti eduru we se nkomo a wo nipadua mu ye week a one de dika de brown se omo woni mu totally eduane ade eduane wuntumi ndi bida obo se eduane si wuchi pass no wuntumi ndi pacho num eduru we bi good morning herbal mixture eno ne tie oba wonsam ana meka ni na eduru da boaw ena ekura me no good morning herbal mixture ewra eduru we dia oye chinyifo pa mfre na wo de ye nkyere ni mu se numine se na wo de nomboso ba ko na hwa ade hwe oba na okosku a oba ba ya no busumi bia so age se de ne befie ewra ya mfa na mefie a ye de ne be kwa akoto hospital ni afro oba tan se oba no na ya sintie na akoto hospital se wo pasa sa de we na etwa wo de busumi sa abofa ni kosku a wa challenge ho na fa good morning herbal mixture bi fa gunu che boss ni mu na wo de on fa anko o de kosku a wo de steady no na hwesa sa abosom na wie ye no ye de obene bebe fie bi mu a ye mfa ne be fie bi manom bi oba anum bi onipa bi anum bi wa kire mi bi na mate ase ne mehu na me kanso amenim di ameka hwe eduro we oba ma bi si odwonso a ote ye opa wo ne be memu onu me eduro we bi good morning herbal mixture hwe ba ma bi se medwonso a mehu se moje bi firi be memu ba ha ho nko be bia wo de num good morning herbal mixture ni na se enkomo da ye week enti akoba ni sa se de se osi produce ama wo ankasa no wo system ni si ye na adwuma fa no entumi ye na adwuma enti oba pase da wo siti wo fefefe oba ma de ni be wura dem ode ni be wura dem no adwuma se oye pushima be ma no ama be ma no tumi nya atenka ne da kama no ne ye adwuma kama no ebi ni ho nti oba da na me sorry film was lady be frame o se wa wo mienu but oni atenka na ze oni atenka no we ye den na wo mienu no o se no ansa be ma na bebutu no so ayo na wa sorry no ko e be ne sa akra o santi pain nti se ekoba ne sa mesrew oba woni atenka ma edura ye fa se good morning herbal mixture emen wo de numbi na hwa ade hwe entena ho ma ababa wo kitwa bi sisifian en sheki nwoso njeje emfa nji be me ni mfiri wusem sadia wankasa be me ni wuhia na bilati wo fefefe na senti ono wo tiwo na mo dampas na wanjeje wana na be so o mebie mo obodi bia so enka no eye wa 14 ni firi wa ekoba ni sa pe edura ebetumi aboa ema wonso oba no wotumi ajeje ho na banche da wone de atwam na be me no so betumi nya atenka feeling bi afiri wo ho na nani ayedai aka ho ewura woni ni se oba bi wo aboso ye kan se ne birthday kura edura ni kunu kura be mo ne wo kura nkai onkayo se na djuma nso ni but oba bi so ti abontin na ye toka de man na ye to phone de man na ye rent dan e de man no baby awoda kura ye o ka che boy o say meye adentia wadwuma kura nso ni hwe obi si di sisi ye ne ya pa ira eduro ya esi mani mi good morning herbal mixture wo de on to bottle ni bi ba ya mienu miensa ononom wow ononom obi o si sisi ye ne ya pa obi o si ni ko to dwe me si da na me ko station baako na me fro soro a me kasa we na me si fa mi kura bottle we bi eduro we bi na me di si fa ni musa ma me bi so te wa onu me eduro ni bi to wu mi na ofre me say good morning for na me ko ne nchen
omoto omoye mam penifo pa miensa oka che me say bra na obesa for radio no wa beka omo program ni program na kire wo mo no ontumi mfura abrosan no nti obebia obetena ase ho enti ase ho no so ya na radio ni bi security point wo ti ho na ote say ye ka good morning asama na owura omo ye fra baby promise heba e na owura ho owura ho na okoto eduro ni bi no da mi hu no no se bottle na ekuta ne kan wa no miensa na onu mi wie afa de ni koto dwe na etumi atene ama wa foro free efomu ho abrabrosan no so yes I mean mi hu no not abrabrosan no so na all kana na maami bi ote ne cheka say eh ene me ba ene de ekuta we nso ton ma me ene me de ma no 25 cedis ene me de ma no na self efofofo baby obi say Ghana for no eduro ne ye senka obi anto no 25 cedis but uko baby obi fro say me ton 30 me ton 40 me ton say yaka but obekuma ase dia eye de obenya no 25 Ghana ye kwa shop kwa de owura de mo 20 cedis eduro na ne din de no ne no kama no ne me say eduro we ne bo ene nanom ene ne pe eye baako eye pe ne pe nanom ene ne bo eye pe ne pe enye din ne nom so enye din ena ne bo so enye din what in common asset enti obi o wa wotie me o wo se ne chinkase no etutu no bremo no yes etutu na nkasa afa obroni ato yade bi din de sciatica enka metie ne enka fra me sciatica men san ka mepe nanso yade ato yade ena wuhia kwabenane na obi se ne din edin obebo amawo ne body ne no se o ka o tekra mansa papa bi boni sofo bi boni ne che me ka bibia se me kodi fufu ansa metumi abodi no edin na no wodi nanso yade din de sciatica twe wo do ato fom woto asenka se no asom twe wo do wo ba wo nanku komedi wo to fom try eduro we bi good morning heba mesha wow good morning heba mesha ye wie hwe yakekandu brani nkohine maako dumia 13 ene ye dia bom ene ye dia yese eduro we enti wonnom a etese wakoda hospital ba ye na awotwe sanity enti obi o ho a na asmo ken se me ho na me nsa ayem titiriti me na ayem titiriti yesi ya na nsa chime oba pa ewura woni mi se sa nkrofo aka asem wo ya mada kro magimi ho achinye enanti kumase ina bisasa ehimfa ena anansi chi nipa okoko arrest no me bisa police station bi eni ho so bi anywhere de omoko ya de ne ko mini se anansi ye police se won set ayo titiriti won na tayo titiriti a wo fra na anansi achime na se woni doctor bi abedi nkomo na obeka ne kura kire oba pa obeka kire wo se stroke ena ebubo ba no na se nya mo de ye betena ho ma stroke enya wansa nya aka kire se blaso ye de ena de eduro we betoa wo na wo de no bottle ba kope onum wi anomienu anomiensa kope me se wa be hu se fire wunsuo ofie fire wunsuo no na no pe na ni oba pa hwa nya me ne me dance ni me drum ha me twem na ta mo nso me twem ko fie ekodidi kakra me didi wie ye no ana me du me tie eduro ya no ana me numbi wie na ma baba tena he because me nkanfo ma obi na ono no nkono me nya apo me din na ochina nkomo betia yesi doctor nipa na oba ha no yesi say yo wabu da bi me num eduro no pa because me nim de wom wo be num be wie ni wanum ate kama wo betumi edidi kama nti me bompa ese next week ne de baba ba mamu ina bi na obi anom na mawu se de eduro ne tetia me nkasa nche eduro no obi wo ho a na osori anopa eduane si wo ontumi ndi mo ne num good morning heba mesha okay oba pa me di be we ye kwa no obi wo se koko ni me nim bebi a edidi wafa da obi a koko adokoro pa sa wo pese wonya edura eye best na ebetumi abuaw ema wanka sa wodi adanse a me pa cho no me edura we bi good morning heba mission bi me de me kasa be we no edura ne se obenya bi okuma se ha age se wo kokolinak e wo Ashtown okay and Ashtown wono wotra ni kakra bi so a Dani Heba enso e wo ho asafofo be ko have May pharmacy pa cho wo donkek area ho a eye edia pharmacy sanso na edum prisons abros prison side wono matter this so da no na wo yere pa abros nansi wono omo abros ni mu ye friend promise heba uwremu a obenya good morning heba me hye bi ato sanso na PFA pharmacy e wo Kumase tafo kwantempo no dro wonya eduru new road a pacho si na hwe wonse ni mfa ufitafo na ebe wonse benkum PFA wa abros sanso ko dodo bi opebia no obenya dia ma wo asante mampo na wo hwe me ampacho se wa heba wo bebre oboasefo amesore amofra no pacho oboase smart heba
smart herbal mo benye ebi o afa miami kurom se ekomu kurom a infant mem Cape Coast Cape Coast for no masra one baby me kwotokraba ina Kingsway kwan no one nkremofo wan so dan kakraka na osi one onye one your opposite ya fra no ya kan say Boateng ansa pharmacy on the or tetini me hu na acha papa na misa Boateng ansa pharmacy oton ye edu ni bi sanso na ekwo yim kakra bi wo a mpon cho ewo kwantempo no do wana ono so design p kan say pina heba ono so oton edu ni bi mpocho wona mo wo Akra na mo be ko Okanshi drug lane nana Boateng wo sanso na tenetet so Sofulai Kumasi Sofulai tenetet Sofulai station wo tenetet wo ebu akofo be ko pure leaf be ko ekonya bi wo ato ewura se obi wa kasoa no ontumi nkwankran a brasto obi e wa kasoa bi a wuchi wa obenya bi we ye bi a ha ko eye edwom ho na kope eye Christ tribe of Judah obenya bi e wo ho ato sanso na takrade for mo be ko mensa me se takrade for be kwa yi mensa mo ano ate o ya santini bampa enti mensa obenya bi ato na bibia aya kama e de ma ekus e wo ashaman main station wana Tony K e wo suhum afa ya numbers na gu TV ni so no me pa cho betumi afa no ni edinko na mmom uti K mu na wutie ni radio so a e 0246 59 41 17 0246 59 41 17 it will be friend so say I busy 0553 21 35 87 0553 21 35 87 ewura no mesi amabobo suwe ofra emu bia obefre bia no doctors ni obedi nkomo na ya kire se eduro ni bebo anase embo obi a woto aseta atwetwe no bi mame pacho wo ho a wote se abnormal pain bi ewo ho pacho pebi na nonom na embo oba ni ko school a se de osi complaining na me ayase am ya me ha ya me ya no me pacho pe good morning heba me hye ni bi fama no na ononom enkokora nom emere wonom emeba wonom enketesia no na emofraso ni obapa ma me phone sia na nyame yi adom a the sende ye besani mu adi ehia nti number no eye 0246 59 41 17 0553 21 35 87 but good morning dear so far brasto bia oberambia ubenya bia so yami onshira mopa onshira wo so yedamo ase na what you send say onyame makwan a mesesa wan makwan a nyankopon makwan a ebesan ni mu ade hia ononkro na ononkoto na okura yankwa yami onshira opa onshira wo so yedase ebusuafo any good morning heba me champagne for na ekodi nkomo no na yetwa so na yakọ yanim na cash out ni guso a ekoso ya yeguso okay ye twa ya husima ye baba sisi ya madaroma eti we de metwa so ha na madamu nyina ase yemma hemamo ejediko abobaaye ofie biara obaaye nyame hiramu nyame kamo na nyame mbọ mo ho ban ye tatwo eti ko bia mo ka bia mo so ka se le ba na ma sana ya bi we ojo okay bi to ma mi so nda so na mo ntra le so ha go no ti jam jam san san na ile ko me ba cho ma ma me na nempene so no hwan ya ya ma oh okay yo ya twa ye ho ede aba na cash out ni gusu e koso me so fa mobile phone no MTN line no dial *439# na wonso e ba ne sa no a wo boso na wa select option 6 number 6 no Akoma FM onya select no a wo dem wo betimi edi 1000 Ghana cedis ba ku bia ye 5 cedis ne senti shane so se dia wo baya no no na bibia so atimi akọ enkan de amount *439#
*439# na wabo option 6 ne so anasa number 6 which is Akoma FM no na wonso wodam na bibia timi akonkan saa dwumadie yi bia ya obenya sika ne bia di no Ghana Akoma Sir John Ghana Akoma morning show ne so obetimi atobi ewo so saa so na Tony Best Akoma mren so obetimi atobi ewo so na Akoma Sports obetimi atobi wo so channel so sa dodo no awoto no na wo chances no so ekọ nanim na yankọ yanim na yantoa so enfmamo ayenche kra mbet na se 3p garlic mixture ewa adwaman so pebinum enam wa opomuden ho nsam NCP na ensita na bibia nkonkan ebeboa na boost immune system no o blood pressure no ekosoro no ebeboa na no abrase menstrual pains na tete wo sugar level no was soro saa ojo hu anje why kase amro so stroke asthma na tete wo edupa make for ma won 3p garlic mixture enya na ewo mem pharmacy chemical na eba shops ahodo nyina mu frenetu no dodo mu 0248 9288 24 0201000021 tete natural spices awa adwaman so mesremo ukodwomu a wo say opet natural spices ne de edoso wa adwaman so na mom de yaje atomu na ya so ahwe ne akanfo no tete natural spices mesro say won super bi nom pebito na fa koye wa aduane ahodo nyina we tete natural spices pebito na fa ya aduane ahodo nyina na bibia enkoye emfa emao na we was no preservative no salt no monosodium artificial colors bia nim yemfa esem bia fremu 100% natural na from penifo netu no dudu mu 0245 580957 Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosua Duaya na kache na mediwa duoba ya santoano no just anyalo wati ni dia no mudwane enya asam ketu akra hwe doctor chi kwan na hepatitis A B C D E no wontu ase liver no ase ade adole ho no obeyi free ho siatika yade na etete wo don penu ho aka ulcer na etete kwampa be shom ni mu a ba bia meka fama wa wi yi Power Specialist Herbal Hospital na kumasefo be kofe yi ase Lake Bosom Chekwantempo ne so woni Jasbo filling station ene hwe ni mu aya junction Accra fo mo be kwa Brenya Poko ase ACP Main Road Anaji Estate taprade for woni Anaji MA Primary School no ene hwe animu odi nu pabia bedwaman so edua ya heba malamix malaria fever bedwane general body pains nsu bedwane afeya baton heba mixture ne powder ebeboa na boost immune system no Juika heba mixture memedo map won heba dum bie na edi wo mensem cough care heba mixture obo wa na ho mete onfi nyina ya wo ya asoso wonfi obo na ojonso ho a mesro no madua ya ne cough care mixture ne bi edua ya heba tonic ya ma mo a wo mo ni mo ato no muntimi enidi enum bia ubedi di ate aduane de Fred Dr. Akosua Duaya 0244 544422 and 0200 383831 WhatsApp line is 0555 797878 Lizzy tomato mix we adwaman so pebi fire waduane na aduane no enye de enfama we nye esam ne kala bia ni papa entosi ya ane de afa be fo kwan so ne kama e de aguten ene sahye mu from panyifo 0240949091 Peggy okay ene ye be koya nim yebekọ nim abusiafo ye komo fanche na de ebre no mo fanche ye ya na ebe ye musa madaro mani die mu ye kọ na ababa wa bi atena se wa ha me ma na kwa aba na ye nhye nkomo twetwe na se emfa emamo ma me ma he jeso de kakra eti sei pache ye de nyankopon ase awie yi de boko ansa na no di ne ba bi afri bai pache medicine tia me fritechi ma ba se ade me french ne bai okay ene awie yi de boko mene boy bi na awo na hwe no mu no on sheda ntem no ho hwe me yi fi se me wo ye bepem se bre bia se mfa ne se so de be 20 cedi kura brewa aje se be month kura ebro nti fi se me wo ye bepem se bre bia on hwe mu enko ya kura ne ma bia ni na ma me ne papa na ye ni nyina hospital bills nyina wantwia nti eni si na me no abamu abena wo kana asemi Mpacho de Kwajo Prince. Kwajo Prince. Owo hefa.
ono so techimai fiwa bonkwai sunyan kwano so oh okay ho say kuro na so na amomo wo so wo bonkwai wa na wo ko school na wo jina say na akonye me me we form 3 na me hu say me JHS tiwa anu mu na wo wie JHS no wo wie wo twere BC anka be ko SS na hu say wonyem akra na nya say what edi Xmas be wanya 1.5 na te say wanya afe anyfa wow de twatwa kwa me prince send this guy da be pasha ache be 8 months kura be 8 months on send this kada pasha 2 year dem ehwa akra no ni na e ma me ne papa modern mo wo ye adwuma pasha dabi kwa me prince ye adwuma be oju motokin mo de ato na busuafo anim ya ka shiro mo e no mo sese mo so mo nka bibia amfa ho de but akra ne yare de na wo kan ne papa ne bi obema oska akra ma odna ko hospital so bad de anu anu sika be saying be 100 cedis ana 1.2 sefa ne ko hospital na wo de ne ko eso pacho de no mami 1.2 nti me de ko e no e ka 40 cedis na me sad na de bre no wo de ne na ne ko hospital no o ma 120 cedis e na de ne ko e ko ya gi 80 Ghana e ka boy na 80 cedis e na ka 40 Ghana o ba ye na ase ensesa kai e na de ko ma no so no bisa me so mo je me say na me say ka me boy na 80 cedis na me de ne 40 cedis na bre oje pacha oje 40 cedis no oje woje 40 Ghana no pacha oje denti na oje ye nti ade she na me kra ne say ene me kra no so aska od ma me 10 cedis na just wo da ho ma de eche me ko Friday na me free on Monday o ko sa wo da he me da ne no ho ne me ye miensa nti me da ba ko nje na sa abre no kwa me prince o se wa no we ono de wo kurom nti aya no po ba obe ye adwuma de cha na okọ na de wo ke papa no ho na ye akura papa ne de wo akura ba ne ba no okurom kuro ne de sei bonkwai ni mo makura abiem omo fro wa atakulum oh okay na just bonkwai ne ye kurom no ti atakulum no na ye papa na akura no boy ne de ti bonkwai wa wale ana pacho de wa wo biem aka akura yi ho ende minti min kire de twatwa ne kasa ye da be 1 month enkomo be ne koso eno no me baby ana me wona me ba ma me no be 1 month ni nti baby ana me wona me fro no mo so wa ba ho ti me fro no bisa ne so be ye den na o se o ba be hwe akora no mente de wo kana se baby ana me wona me o techimai na ma me no mo ha nti me ba ma me no mo he enche okay nti me ba mo won be 1 month mo na o mo fre me se baby ana me wa me fro ba enche ha no techimai ho no techimai ho no 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 aba aba ho nti me bisa bonkwai ho no techimai ho no ho na net so so mo ame mo enche tu ni ho na net wo boy na me se me ne net no ewo bon ono de obi anhyew ne ma me no ho na me wo menti asio se be no de asem na wo kai enye de me ne wo ye na foforo pasha ono de say ono so the prince so de auto prince mu anfi enti ya oba papa prince no ono de na nchen oni aba mu abi so ti wo se sie pasha oba ya chiwa sa nya kunu biem pasha what did you say 18 wow this month ya na nya 18 years pasha no de oti yo kunu nya ona ye gu so pe nya ye kunu nya ona ti oba ne papa prince ne nche ewo da nche ya enu achi na won hwe ne ba no wasa hia aba mu abi e friend prince pasha ono so ye de adwuma ono de o galamsias ono ye galamsias no otie otu gala pasha okay etu na wo te ono ne nche ono aje oti ne nche ne ma me no mo bonkwai wono da bi ono de okro foforo ehefa eno so obi ansho ba okwan na aso ekrom de say bi ansho obi ansho enti obi ansho wo na wo te pasha wona mfa so no wono bari na ne wo ana ama me age akora da bi no o kan ho e na bema prince na ti ase se oba 1.5 no no wutu anamon pasha na nyin se ba biemu e wadwene ho sa da bi wonwene ho sa asa nyin se ma na wone ne nda si wone ne nda second prince wone ne nda
kasa me ho ya ba ya wona ne da meboa na wonwe ne ho sanyi se be sa ba biem ana ba ho ban wo ba ho ban Edio. Okay, to aso e. Enti wo wo sa obi a hye ho no. A wo tu ko o ma no wo inche no. E na wunya na ntie se, kwa me prince na won hwe ne ba no. Wa ba kurom ho. Bi a hye ho. E na wo friend bi sa so be pe de. Kuro no dia. So am so ba fi ho, obebi sa amase. Oba otutu na na mo ba fi, ne kura ne fi ho. Se ya ne dai. Ena me friend bi sa na o so ba behwe akura no so tama me wo no me otwa many time bia so ama hoda. Oka so be hwe na aka de che no. Na me ka che se denti a me wo no de wa ma me fi no ba behwe akura no. Wa nka bibia. Okoto hwan wo fi ho. Okoto boy ne ma me ena ne nua ma. Omo ka de ne che no. Anan de omo anka. Omo ka che ne se me ni ho. Tinu ano friend sa na o so be hwe akura na wa metu ntie no ano no. Na ka che me se denti a me me de akura na kwato na be ma ofro na me nim se me bo na ne papa so mo yenkwase afo ana se o mu ntimi hwe akura na me so mbisa ne se na wo so to utimi hwe oba na mpa nti wo hwe na mpa me ka sa ro ka che me se me ni twa ase no katem ei kwa me prince no pa shan omu ade ana ade de omu ba to onya hu ni pa ofro de oba sheda pretend se woni obu ade so omu ade sa asemo abusiafo emu oya o akoda na tese ese nti se no second prince ya wanya ni prince fufuro ya ne te ayi obi anhye we na busiafo age watu pasha to ndi obeware o pasha obehu abusiafo David omu mehu abusiafo ba omu ni omu de no munya mehu omu mehu ma me no papa so mbewale o David na watu akwatena ne so se na yi na yo krom ho na ma me no ba ha isi aha oba yi nche na me de me ka ho because wanya baby te no show pasha ono no show obo akonhoma pasha ena ni nyina da bi o sanduska week say 200 cedi bi wa 50 cedi okay eso pasha ti awie wonante si ne kwa ne se me onyi se me o mama nko school no me jine machine am de besu adwuma ana every week bia so onhwe scan to de be ma akra no ana hospital bills na wa metua no eno so ye ba beje hospital bill ne say ni nyina ne akra ho ne ma etoto ne adwa na me di nyina mo ye operation ti 10,000 100 pasha obenya pasha onya akra ye beje na wonya abaje obenya ya meba usiafo oso wonya akra beje ye besa bane ni si ato aso e won komodwetwe ni mu na ye nkwa power specialist eba hospital panifo akache ye hwe apopode ho nsem si ma ye ba ye beto a enkomodwetwe ni so e ofidie mu ase e de abamo memena oba Awuraa sorry ye na e de say nyame adum na so e boko doctor ho ye de nyame adum obi a ho ye ye da yesu ase ba ye tie wa wie ye ahefo ya mama Akwa de eba onua ne Akoma kasafidie so na enne ne oyare no ono ana ontie me fi se ye won sempa ene nkranhyesem de emaw yare akese na doctor akosua aduaya eye power specialist about hospital yesa ewoyen asoye ye ho timi kamfo de amaw se free utire so kosi wona ase ne etiti obiara no entra ho nkasa abibiduro enye fise baby akoye na anyi ya amawa wen sha specialist no oba doctor akosua aduaya power specialist about hospital dofo ka ho ato amwade ho dadaada etine na obo waso no ka chense yankoso doctor akosua aduaya nhwe abra ofre 0244 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 78 Ora for sana me hyase no yare akese ana doctor akosua duaya oksa ewo na asoe ye ho na danse enso ewo ho a mesese utu na monko a de oni eba ana wona si asoe ye ho a
oso ubenya adanse no ebi adi eti Kumasi ha do ni be kire fe ya se Jasbo filling station no opposite ye frɛ ho adua ya junction o kan ya mate ne driver bia enim ho utie mi free nkranya eye ACP kwabenya power bus stop ho ana wonsa ebeka yen takwadefo ba Anaji estate na omonso abenya chefa ewo ayare sakroje ya tumi ewom na eye adwuma yinso emu ebie hepatitis yare de ewiasa fana nyina ni se wo san ye ho a na ese ba bia wo kono nya de se okoso bi na ahwe ana okoka bi na ahwe na no be sama ho ato pa de ye power specialist ba hospital Dr. Akosi Adua ya ono na agye ho abasobo a enei ogusuwa na oye nkyerene edema afofo nso eye brebomu yare eti yare fense fatty liver se nei sradia tetale brebo no ho ma brebo no nyana home enye na adwuma no no ho asem na ye kan enye no nko niam pi timi se akoma no dan sen omo a omo no nsa pa no ade se omo ehunu amane pa yie ahonhono no omo ahyase omo nyu omo de yare no ni sunsanso seduabo eti se nei oyonko bi ana unia bi enam sa akwa no so na obehu na furu ayireten na wasibi bi nam ye na me kan chen se ensu agina ne yam amaboa bi na mu ka chen se onko Dr. Akosi Adua ya ho na onhwehwe ansa na wa make final conclusion fi se yare no sa na edeba ema wo je fruit mi ya ema fu te se ne obi a wonyem no na eba no so ne namu sa nso na kola bia endem etimi so wo mfe ne wo mfe wo kire nkase na moa me se aduane mpo ntimi nye wakọ no fi se ne honam ye we dwa wo no ahohene beti agu so no ntimi mpo antibi ni aduane so kan wa no a odofo no afi ni nyina agu etida na osote obi anhu ni ya obeka yare fufuo bi ede amount nanso hwehwemu hia editi na ye kan for power specialist ba hospital ede amount sa oba na ye hwehwemu na ye hepatitis ana obrebo na ho aka odofo oso watimi ade wo ho mesi sasrade tetale brebo no ho sa odofo do bia na obetimi anana no gisa Dr. Akosi Adua ya ono ana wo ho adura obetimi anane brebo ni nyina ama watimi ade wo ho entesa efi ebedore brebo no na eno na nam so bacteria infections ade ne ho gimu a na brebo no ahoho atutu akuro ebasa ede yaw ene beja ni padua no so obrepa yie se na meka ebeka koka kidney na eduru ho a eho na hoho no ede ne ho gimu no nti wa hunu we nyina ne obeka ne se eyeduabo bi ana na no mi sem bi ani akato obi so ama eye adwuma nanso na ayaresa ewo ho ewo power specialist ba hospital nti awie eye 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 78 Father osi wani ni say eye den awiabo ye nya de say utimi apie osi wani no etwetwa mfoni bi enu ana de ensa ye kra nso na utimi hunu ade yie say ball ye bonus screen kase so na so oda sani gina kire no o say busa play your crab ball ko no o say busa sa hwa na ekoi wani no ohaw aba ho mesra ohaw ba ho sa enye ni bibia keke odi adroba akomienu bi asoso na enye adwuma bra power specialist ba hospital yan ne behwe ede ama yan specialist no ya yehwe ani ho asem mese ne oba ne nani no yes afra kra ne sa no eni ono edi adanse a na esa wonso no adanse ewo ho ede ma so so do ani ekire power so ya odofo oso obedo ho mese glaucoma ne cataract ahodo ni nyina no ye betimi ahwe ede ama fisa ye hu ba bi ebutu se kokoko bi na adwo ni na boso ana diabetes na ede ne ho agim enyini bi na haw ana se ede futuro wani no na enye na home wodi adwuma pi eti de bia no eni no ontimi enye na home ya haw etimi eba ho mesraw eye power specialist ba hospital bra na yenhwe ne haw na yehwehwemu maw ye wia ye do be fa mfidie mu ya ho wani no so ya mamno no bia di de bia soso na eho no na abonsa ampa se na ayaresa ewo ho na eye power specialist ba hospital Dr. Akosi Adua ya ono na be yen sankyerani sei ede amaw typhoid ti wa eye power asuye typhoid area no me se etimi ma wo fe ewusu sanso pi ye ne yare ahodo sese eti wa ho de na me se nya de se obetima no aduro ama ho ato obeton kwanche nuwa anomo a obeka se enuo no enye enso na ayaresa ewo ho eti baba bia afidie wo baba anim difo wo baba yehwehwemu eno ne yedin no eye power specialist yes yehwehwemu yenim yare no ne etimi aboa atuase enso ede amaw se ene fibroid ene etete wa oba bia efri se okai old school boy no old school girl yaye bia na ene ana akodu nwa yehe ade pa no honso na emwa enso agebo so a ene
omo etete we de nguase hawo etini ka wo hia ba nanso enka ne syphilis bi ebeja wo so media bi infection bi ebetena wo so wantimi anhwe entity no enene akofa ne ohu de bra witi so ogu na katoa bi eyiba odofo mese efom ho enye nika etibama ne tie no kra no ompewe hwe a ye power specialist about hospital emoja na wo se flow busumi bia no na nka nanso na edeba wo de ende na anu na nsa na etwa esusu nso ewo ho etimi my fibroid ma yeye eno so timi si awo no ho kwan eti ene awo mu nsam no se ne etie biara no fa beda power specialist about hospital ne nya hwehwemu emfa mawo ye hu se infections bi na etete wo akofo how ina ede abeja wo so a unhunu amane ya na bema wo so ene ka yehia se obetutuo first day na ye ndene comedies ene pa wo yehia se onu bedi mpamu agoro amanije aba na so bema yi afon okọ 2 minutes na woda ho no wa ya na so nya de se nyinsa ne etimi ba kire se mo na ebetena wo so mire bi no ene ana mo so agraduate o mo yi omuti edi unya mesra low sperm count mi nyina no efri infections ahodo a o moba abekum kwam watim hye oba nyinsa no bra doctor akoso adua ya aso ye yenhwe emoa na yentritiri nyina enfri ho afi yemma wunu ene niam abeboa na watimi ahye oba nyinsa na enmunyam enso etimi aba o mema ye ese begina biemu a na o fresh 0244 54 44 22 0200 38 31 0555 79 78 and on the WhatsApp no it will report to be voice note kakra bi a odofo o send e de eba Dr. Benya Bre na where you are no ya kai se power de yare bia yesa kompo and etete wo se yare bia e woni padwane pressure diabetes ya ha woni nyina no wo de power ya so ya me se yare pu anya dwe yare akese se hepatitis kwa yasa anya pressure ne diabetes ana dikuro ebeto nan amoni ase ama mema sam ato nsuo mu na afi obe mobo ewi ase oba doctor akoso adua ya so ya oho ebetimi atol Mr. Kumasi a Jasper filling station opposite fi ase eho ane ewo enkran ye ACP road kwabenya bus stop eho ana wonsa bekan ye na wota kwade nso dia Anaji estate odofo mepacho yenu ahodo ni bi so dwa so a na Hebatin herbal mixture ene ne powder ene yare bia beja wo so a ene beboa support immune system no na yare wankiti bi so ho a watimi akon ediso nkonim wo ye adwuma kakra na wabre wo ye adwuma kakra na wote so a Hebatin herbal mixture ene ne powder no nunu bi na wo so entimi emoa edua ya mala mesene so ho a na malaria na etete wo a enu bi na obeto na wo so wanonom onum a ato waye mbre ni nyina no ebeyi ni nyina afri ho enso de amount mepacho jirika jiri heba mecha no ene ne capsule so boa ama bema waye mbre afantuma pa asa afra biemu a na akoto jirika jiri heba mecha ne bi ene capsule no na watimi abobo wobowa ache onfene wonfe omu eya wo ya mepacho cough care heba mecha no na oso obenunum bie heba shops any pharmacy shops aso do nyina no wode wani echira yenwe ade se onsta ebetimi aka bie 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp is 0555 79 78 order for Kaiser Power Specialist about hospital here yakwadare ni aben ewo yare mu etu fire here ensa ma ho ensa fanko sani tie no biara da bomode so obefre na watu anamo na oba nyame tu miti so ho ebetimi ato Ewusuafo yenko yanim na ansa na no yentwa ye hu sima pa bi emfamra se sima yetwa ye hu sima pagit na sima me na ka ye de eka pagit na ye kono yenko yanim ewo ho enti ewusuafo yema pagit na se na pagit to ade emame pagit to ade emfama na yenhwe na yenko yanim emra sesia eraminko yo eramedase Mami fonko dank heba complex asoye osise ye nam sayere bi ti se gonorrhea syphilis chlamydia anase white se adokro anase aye kwada na aye kwankro na se wo pe ayaresa bia bi ebeboa na tu ase de ama ode a ene na me kamfo dank heba complex de ama o ayaresa bia wode abibidro na eye adwuma ebeboa na tu san yare na se nyina de ama o osise ye prostate
ne kase bia edro bia wo de ba o maso ya o betumi aboa se Johnson so entumi maye anasa wo Johnson no moja enemu na o kemu a obadank for aso ya doctor behwe na wasa wo yare hwehwe doctor echi kwa e wo pechi number 2 omo Ben City Life Hybrid School no obetimi so afre doctor wo number se didi soyi 0266 593330 0266 593330 anasa 0244 017556 0244 017556 for doctor never wasem kodano na obeboa wo quick credit say men kan cho say na wotwi mu sika na wo kwhye ni nyina abra omo aso ye na omesi anamu ede amawo mesese opa bosia ede ahye wadwumam anase ode ye ayie ana ebia opese ode shata wadwumam no oba omaso ye a omsese nsem kaye ni sipia ombeboa ama wonsa kesika ni nyina say wo account anase wo ni account wo save ana wo save kwa oba omaso ye a de ehia say no ombetena se na nsem kaye ni koya ne duduo bia opebia ombeboa ama wonsa aka enkonkwaje oyonku sika ena menkonko kanche bushani se omo obosia na ochina bi ode akwakosi baabi edi nkomo ne se nti ko bills microcredit enka ne from quick credit ene de omo se from bills microcredit bra omo asoe me se eniji se me wom ne se omo ye collateral free onko bo obi amane ombe wan se odiskana bafie baabi won ma wo kwa age se okobo obi amane lo obi akoda ne garanta ene won sensem se prekese there be bills for there en sika no so nsieche na ye ketua bi enti ko bills microcredit na fa wasem koda omam ha de baabi a omo wo honom enti hwehwe omachi kwan na sika dodo ni nyina kokogye e wo ombo honom eramento aso pegi me da sema me emfa wonsi wo na mesa ba wonche ebusuafo yen konkomo twetwe ne so Cynthia da so ha na ye ne kotoa enkomo no so si madam ohoye pasha me hwe wa ase wani munya mefe bibia eboko pasha bibia eboko onyare pasha davi onyare davi ohoye pasha we are sure me sure okay yanko yanim Kwame Prince no sesi e wo so wo The current caller tune is 50 pesos for 30 days. Hello? Hello, Prince. Hello, Prince. Good afternoon. Ete say. Ya danya nkofo ase dabere hu didi. Na dia na shwari mu. Oh, okay. Ko se wada ma ready awia me frɛ wa bɔkɔ. Me din dia awura me ne wo kasa ade free. Akoma FM. Ene Onua TV so. Ete say. Me si me din dia awura me ne wo kasa wa Akoma ene Onua TV. Wunim Cynthia. Wunim Cynthia. Jina so Cynthia kasa ne hono wonte wonka. Praise. Hello. Hey, ya asamo. Waso onimo. Oso onimo. Dan beba ema na beka se onimo. Cynthia kasa me ho anjeje na musa anyewe. Den na we feel se ebema Prince aye de wo yi. Pasha minti min chere de. Minim so e bia won hwa akra na de ne ba na dwe ne se bia mba ba che na na se bisa. Eni nti na o kasa asem. Se onimo. Ya asamo. The rest of the current caller tune's ring is 50 pesos for 30 days. Hello, Prince. Me pa cho me se wonim si. Cynthia na wo. Wada Roma na so ka se unti na me nkoma na kwa akire. Na de na wo hwa be ko akama yi. Adam me ba to ka se me ye bia na bia. Chiremu a. Me ba to se. Me si ani chiremu e. Wada me ba to ne tani se. Cynthia ye bia me ena wo me ba to unti. Me tie o pa be me na. Me tie o. Na. Me tani se.
Meet your prince, meet you. Hello. Hello, madam. Mete one county kasa, mete one kapa. You tell me, say. You say like, you see some say, or see me now, me shall call Mete wa say. Oh, because, say, let's not try to send you crab, produce it. They have the same echo, the same where you are. This is so so a colony are an ordinary bank class. So, you shall cram and son, you papa, echo to kill a degree by say, and send me Galia cram. And not of that, you never tried to catch any seminar, you swim to your consent swim. Okay, and only this one, the Pacha and Trasaco. Okay. The Pacha and Trasaco. Actually, when your sister can only coffee. What do baby? The Pacha 7 million and how did it yes, the prefer to and son. The Pacha Mete was a prince. Then you know, Mukurano. Akoma, you are read by Kurama, you papa, and some of the Akoma conductor. Papa to kill this aquatic, so this is the big allowance, however, Aye. Madam, you have to kill the look at the police, say, man, and up to now. Many place are many because you one and you send me slowly. Family others before you know, woman to you, and Miss Anne. So, the president said, I have a free the boy in our family. I will never talk on the line. About 1 million and a catch the first school, and I prince are being open. Emma, and no, to me. No, somebody like one selling to the Lama catch a circle, and the cow evidence and it like us a little. But the Mete was say. I'm from America, never was some issue, and you. I'm from the bottom issue, and you. None of your China, neither you say what last year to go. Abra, you money, and that's around the pass or papa, but Papa catch me say. Papa catch on my fat, and not let the road craft, let all share the cacra. Now, my black cacra, you found the manager and numbers and the Canada that's a delivery. And I had a bay. Look at all, man, you was a good man. Emma, a little bit to love my facility. You want to say, Cynthia, my little question, never power. Cynthia, I can only be my disrespect. Madame Pato, any no number the other friend, Madame Pato, I'm the brain, I mean, only a so many out make a million. Look at you, any no Chiana, let me have him, Madame Fisher, say a village. Only I need the money of Pastor Cometia. You the Sapa, maybe being so that I call the village. Madame, you have no, you won't let you have a one of the friend now. I'm not when you are said when you didn't say you buy a cat for Salaba, I can let you papa. And I said, I can buy. Yes, you need this idea. Yes, the code, but you better try to say in the cemetery de la land. You see that, Madame. You now buy and look 3 days. You don't carry the enough to say to connect our Calabana. The first time you see, I'll buy a connect your cat for the Beno. What my connect your catch in the same. You buy a friend you. And little bit more Calabana. Okay, maybe Prince Buano has say, what from Diana, we are say. Madame, if I can mention the Amino, say. No, no, I said I let you know. Now, I'm not okay. What are super see? Madame, look at you, you tell me say. And you know, come and say. Let me say, I'm a better. I could say you, but you're not going to say, I need to kill and black one. Yes, I need to come be on it. And today, chat one man is casual and fan sharp running at the bay. That's all. That chat one. No, no, she said, I'm a star. You they are meant to they are like now may say, and that a chat one man is sick. So one fan sharp, and then they open when you know the other man, and they chat one near the bay. Bear saying.
because I want to be some cultural say. Submit letter say a that's your name. But we are requesting to Omra no disca crown. But that's the honor and you know to catch me say. A boy crown papa mo wash into ma. Okay. Cynthia say o man is 8 months in ye. Eh no kura obaje di sa. Madam, request is cancel me Abraham ka cancel me man is kada. Ha bisana. Prince Jinaso na Cynthia no won kasa. Why? Because I said now we can how be you are no enti won nka Cynthia Prince City o yanko. Prince. Yes. What's it me nya me say Oscar won fa ma me da. Daddy. Hey. Sa kwa ya kwa na me fro bi sa say o ya de no ya na me fro bi sa say ka she so ya lo ka she me say akwa na sa na o de enyini nti oni 1000 o de ma me de ko to aduru. Nti anytime bia sa kwa na ya ne papa. Problem 20 cedi. I used to bear 1 month. There be so any prince na kasa onti directing something nyina dem fama no. So problem 20 cedi I bear 1 month. Na wonya first ke bia mre me. Then na mete kwan wa chikosu na odi 20 cedi bra me. Ho no ano no. Ye di bronya we be bronya chiboso me ensa ni mu no. No ano no be pem sa bre. Minye so akwa ya le se wo papa nko a. One tis ka 1000 say fama me say menje fan to atale kran sha kran ne da. Prince ya no kra na say no. Madam, insurance. Oh, Papa catch up. Okay, Kasa. Madam, no, I don't know. Of course, yeah, my husband is I said no, but you can say, Akoma. I'm not going to be I say no. I think so only 3 I feel no catching Akoma. I don't know just camera. So uncle Akoma ko do plan. Oni ebisa no, ojina so nti busa no. You saw some of it. You saw some. They now ma me friend bi na tell. Ah ma ni bi pa ma to say friend. Me say so uncle camera no. Saba man say bi camera me someone dey ko tell bro ko le camera ko. Na say ya kasa che na dey no so Akoma na ya loka che me say me fa phone no come drugstore wura no na hu say ya mpa ansa na wa ba no so kura ujina so kasa sa sada na nyimle wa ade che na ma bi kana pai yes so kura bi di bra wa so papa so man ari uji Prince mi tie o kasa pa madam Prince le pacho me ka bi tire ya me madam na kasa me ho e me te wonka madam le pacho se fier se le tu ko ya no mi ni ha no se le service kama ni na se on first kan ko me Cynthia me me Prince e na me dis kan ko ya mi se Cynthia se e no tire se me ja ko la na mi ti me bi am yo ya me ti na se okay ya mama yo mi ta gani okay Prince nyabotre hwe Prince, according to Cynthia, I say my work can you say sakra na yaria. Enti sakra na yare dia Prince, oh man chop money. Madam, on sakra na money, you can be a car. Ye pesi asem no. Se Cynthia na fa akra na me, o pesa akra na bell. Fine, what dey e beti Cynthia meba. Mama okwan mo akasa nyabotre. Enti se Cynthia fa akra na mai na afe na wu akra na chop money dia o money bi. Madam, le pato is the electric. You can say, Madam, on the way you could be the so you say, Madam, I tell you, so you're saying you are saying, so everybody after me. I tell you, I'm not talking. You person with too much yet. So maybe you are the person what you cross them say, yes, come and make you on a Kenya. You funny. Le come ya on tell you question. Ya friend say e pesca me, I know pesca ko ta ta ya ma kra me da. You know problem. Na don Prince, on control some man is counted you and man is counted and ma kra na sa na dia ma no. E be o sister madam fro. Madam only 1000 de be ma me. Yeah. Ya bi, I tell me ya wo kan. Okay. Unti madam ta tell you. Me tie o kasa. Madam, ni pa so ni sana. That is because I say, you know, we need to order master na ba mo say, mo can be man, ana mo can be man. There be kwajo tie me. Madam, no ba tie. Na some na say. Akra na ya also discover na okoto adro fine. Na me busa say enti Cynthia Fro say, kwajo
mami scan ko tata de ma akra mami scan ko to aduane asa mami scan to aduane ma akra na sa na ade aba aduane ne enta sika de se wo san ka wo hod ma no wa sende ebia wo si je 100 cedis di 200 di sha akra no na wo chi bia wo san ka ma akra ni ska madam Muti kasi oni permission ya say ana oni anybody ya say oni free ko la me on friend da de madam ka ke ti ni ha enta na me ya wa enta so me ya ma enta ona me ka se ka so le kwa no ka me ka to ni de ni ko me fa so ya ka sa ba so ti Irani ya ndike bia na me ko ni ba ko na mti de me de se me cry no owo we bi ni ba ta ya ta se ba madam ta se eni pa ni ka sa eni ni temp ni na yin da na yi se afi me tna ko si wo se me ko je si tia an ya mi si tia be ka se me na ma di de ni e be ma me no boy na ya se na mi a me ko ni na se ati fi abra na mi ko se me na se madam ase me ka si na nton ko ni pa ta ni ko ni se ni yo kwa mi na me ko ni fo se me de me ko madam me ko be no mo si si tia etiku ni tuna wa ta man tia so na me ni Cynthia ma me de me number me for Cynthia ta me ni number bi anti ono so oni fo bi e Cynthia me so ba ni na na number da me na me so ko ni me se le ko na me de number mo me se Awuraa o mo ka se na da madam na ta me da ho na number bi fre ni wọ́n sọ wọ́n fre me da ni number me fre ya na se ai le fre na ni ya na mi ka se abin ti o ti ko ya me cry asema ba ta tell me on say we just here say come dey ana me say in ko ti ko yi na we ba ti say come dey no me ba kala no ni ti si ko say e yare ana ni ti si ko say e sabi na akala ni ti ama me ka me ya kala no le ka ma cha na we say ni asema ba ta tell me on say me just ni ho ni dey na me Cynthia ka sa Hey Prince na ma ni me ka ma record e na se me bua ni ni ya me o pa pa me so me ba bia ni wo o record madam me ka so ende se me ka se me record ya na me bi tre ba ni de ya me se si ya na ti ya sa se me ya eni ni ya me afema ba ka so me ya se madam we se ya fi e na ya fi style ni na ma we se on se me life agro life e bi ti ni sa ya me sa na ya fa o me yo agro life wọ́n sọ nípa rẹ̀ fọ́kè ẹ̀nà nípa mi ní nípa tí wọ́n fẹ́. Sáà wọ́n ti ìjà wọ́n ti ká sí mi yá àmọ́ sọ ti ká sí èmi bí ká fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ẹ̀yìn rẹ̀ èmi bẹ̀ bí àná. Àfọwọ́ ká sẹ́ nǹkan ní ìmọ̀ àwọn ká sẹ́ nǹkan fẹ́ fẹ́ mi nínú ìwé mi ní bẹ̀ bí ẹ̀rẹ̀ bí ẹ̀nà bẹ̀ mi bí sá nǹkan mi gbà tí wọ́n fẹ́ mọ̀ ẹ̀ka àkùrá. Ẹ̀nà mi tẹ̀sán ti fún ìjà kó pàṣẹ náà ká sí ẹ̀mí ọ̀ká tí wọ́n sàmọ̀. Èyí tó mi bẹ́ẹ̀ tìrì mi kọ́ pẹ̀sẹ̀ ọ̀ká tí wọ́n mi fẹ́. Mi bẹ̀ bí ẹ̀mí ìwé rẹ̀. Ọ̀fun mi fẹ́ ẹ̀mí ẹ̀mí yàrá rẹ̀ mi tó yẹ ní mate wase na se ne wo de o kan yet na Cynthia so kasa Cynthia te wo kasa wo so obusu wasem gina so no musa wo Prince madam you want to pray asema me ka say wo de nam say u ni ba na me wo ko gele ma say 6 months ba ye no na me ko yin say be she wo azimi ko na o kan say me di kire me nti wo kan na bi say de wo hu say wo ba say de wo hu say wo ba na Cynthia ta ma me wo wa ma me hwe wo ba hu say ma free for no na wo so ba be hwe wo ba so anytime you say me o ma ho who say me free one na o she da ba o say o ba be hwe o ba okay Prince kwajo yen hwe ni say wo jitu mu sa pra ni o ba madam you jitu okay because that is very program we am ko so bu aye no mo ko kan se le o mo ho okay me sa asem tie me pa cho de me kan ma no wadaro ma me se wo jitu mu sa pra ni o ba Cynthia Brande say. Ade Francis. Okay. What are the Francis neto no? Aha, na just you to say your ba. Yen fa Cynthia yes, no me problem na yes. I think you see omo kasa bon piano. Omo ni you. Why you can overcome me no kin na time for the time to la. People na na chew. So wo sire no won ne nsantana. No ka show say no Cynthia ne awo no. Na Cynthia
Kwajo yenhwe ni se o de won na nchen azimi ne de on na twempena gya yo hwan yo de yenfa no nto nchen asa yenhwe ni se sia de yenfa Cynthia akasa Cynthia ni padua Cynthia asmaame no yenfa na asam nto nchen kakra na yenhwe Prince ekwan a Francis befa so na pomuden na didie mu ni ade ebetimi akoyie ese ye busawo na watu bi asa na benyade ama Francis Madam, maybe look at this as a similar. Look at all countries that it is no uncle Clemata. I want to look now. Now, I think I may be sasa kwajo nyabotre die na bisaw na mesrobo amne anyia no yankwa no kakra die nti na kwatna papa nchen Madam yeah about you meet you hello yeah you be sir about what me kon kasa Emma you are kasa me na ha the customer say the solo length Obabia, Abiokuya, you are feeling good and another. Madia, Madia, Casano, my first control and to tell. If I saw, you can make Madam, I do not know if I saw a new say, man, never Tiamicana to see if I saw Olympia. To be the Sabi Saudi. Madam, me problem and it's not be bisa say boy na yeso ya moa na bibia so ntimi enkon kan kama ntimi bisa se wadaroma say na benya e de ama akra na akra afe na didie mu yesai pampers to ni na da akra yi so e na bibisa se be ya asumje be ba afa no ni na afa no say na benya ama Francis ama Cynthia na so ya so meet you you bring the summer. What is you going to your friend? Or friend next time, I remember. You let us tell you next time. And he said, I fit Nasi from Nasa Winyas car. Over patches can you want now crying your day. But anything that happens, let me make contract next time. Okay, about all punch and the other Yabinas car on Akoma. Madam, baby. Sakura, like a make love salon, but I'm got to make love with her. Like a madam, that you make contract for the oh, and the Mesa, your couple of friends in the video. Maybe I say, Papa Chan, the but Nabena, Sikash or Modi. Madam, no problem. The banana in my young papa did not support me, and did not support me, did not support me. Ah, Opa saw what see a crown and I say, since I'm far planning, I'm a Sabapanche. Many Tiakalano, if you are prefer not now, or not now, you never know. Maybe Cynthia to way, Sabi son in Champion Beam, only in Wobium. Nasubra, no Subanyaka crash and a one. What's one far plan met now? Now one shop, but never Cynthia account. Another worry Cynthia. I don't know. Then I see them no two bets now power. Obama Yanka, and some people are so open so what's your crown na. There be really Tiakalano. And yes, I can't over Panasiano. Former Cynthia. We let us come in money. Oh, Yama, some like 10. About the other or that's not a power the Abenes Carano. But remember, I know the Cynthia, Cynthia, one now over power the crowd. What's your any other man met now, Munche? Madam, you can only improve. When you just I was one quarter of a punch and all the bets not happen. And then my cat says, you put about me, and the people who came to live in Manigana. Oh, until you make on it. You can make that reference to this special amount of years. And then see. Okay, Cynthia can't so much. Cynthia, where now, Kayano? What Yano? The opposite or can be a original so can vote you.
Hello, Prince. Prince, what's your name? Prince, or say, one in a war, yeah. One man to me to us one school, and to our Joe Mashia Kosia Juma. I know you one. The Atosu me a new Chelsea Catu, the Bama Crano, now what you be. The Atosu me and sa, or call ye, pressure, yeah, and ye more to talk, yeah, embassy Sabre, a call boy hospital when you now 10,000 Ghana cedis orgy. We are not saying. Casa. And forcing the girl to trap one. One and seven. Hello? I don't know who watch I say. I don't know who made the trouble. Because Nana, I didn't say no, I didn't say no, but too. The means some minimum, because some yes. I don't know. So, yes. I feel my madam. So I'm interested. I feel me have a trip. I feel my madam. Madam. When you say that is simply a say. What's on Kakasa? I don't remember the say the pod me and me just two examination. The person will not just me to me. If I tell madam, then we have a trouble for me now about the administration. It's a time man. You know that can't let me say. You say. You fire some go be a okay. Prince, Sasana what can I say? A brain into your best afro actually. Why? No problem. I best afro. I was here for Prince and any doing commono. Your commercial break about Sia, Madara Bamontrain, your babasia. Everything is stop better for the end of the day. Once when you be in fear. This year. And Auntie sell your book or then your book or sir. Eddie can free him by. Me free Ebra. Okay. Bonre Ebra. Okay, when Auntie say. Many baby be trans ye wo ye. Ya wo ye no. Na be man ma so on prawa re no so ne ye jai. Ti be man so wa free we your property. Anga chese chese ma wonya ne banya oba japade o ma be ma ne ma me so mfa japade ne ma nkora no ene se de abedam bo ne bi enu wona ne wo emma do say me ne wo baako adenti na wasese wo mfa japade ne ma akora wase gbe ma na anya hwe anya japade bia esumi wo ho ene wo tu foundation na me wo ho bi ni ye ware amene so mfa japade ne mankora na ya bona ye course tu ayi da se be de beba be 2 years ni ya hwede ni mu a mfa ma ene de abeda mo e ba se wo so mfa ma mo na mo ba na mutu fa ho na be wi ha na mo me bla pani ya tu ho na mo ya kone na so saa kora no so akone na so saa o do gina na ogina so be ma na kora na japade o kwa o ga so o ma wo o so be ma ni bi ensuro wonfa akra ne kwa wonfa japade ne ma no wonka ho hwe enti be 2 weeks na me blast akọ be 2 weeks na me blast akọ enti ye kọ ye no na ma me ne se makra na emra ma ye ni akiri ye kọ ya ye ba ya akra ne se wona na so de obema na japade ne bi na obema ne mienu ana okra ne ba na me se mienu okay ene ye be ma adansefo che so ye pipa to so ye hu say say no de ma akola no fe de akola ne sa akoya ma me ne say
japade no o pe eni japade bia na so akofa ni nua be ka no ho de a oni japade bia a ye o de ma ye tie pa emfa ne kokko ene ye de abeda asemo ni nua mo be no akofa be ka omo akofa no e ma me tie ase so awo ba ko aka me ba no enti ko me ba no ko hwehwe ni nua no so mko hwehwe ne ye nyina ye ko ma me no ho ye ko ya o ti se akora na ba bia ene ne bu ofukura nya asem ketua oso ma akora abaya na okame me ba no ho no ma na japade ni bi eso e ko ho no me ne mpanifo ko ma me no ho me bla ne mpanifo ko ma me no onko ma me ne ka kire me bla mo se mi kro ne wo baba e wo ma na wo ba ko kan wo apiadu ni nde wo boy ne ye ne wedding wo sister ne wu ne ba ne nsu awu wale na kan so ni ba bia ka sa ankra ne mi Medie ne so edi amamo na glam by tena makeup ne twitwi manim ne senti wo ya yefro wo ya ye wo ya bedun to wo ko party na wo obi asiesie wanim kama mawa make am full glam by tena makeup edi amawo frɛ no no obeju bibi ketu abi na wasiesie wo kama 0544 466280 0544 466280 Don't tell you media no guso a ekoso nyame ya adme efiada ene memenda enumre no ndru edikosi dum yenu bia ena sweet mavis ona na pamfort na se echire chaware sam eni so empratwe sam eni so se de be ya ukunu bedo wo yire bedo na ma wawe na mo mpratwe no etimi aso twan de se anti efiada enumre ene memenda enumre no ndru edikosi dum yenu ayetie no ewo Akoma 87.9 FM so na bibia so ntimi enkonkan kama ne se anti pagi to aso na yenko ramedase se wanum ato wuntumi endidi onsa ene onan oto ase nyina etwetwon da ne danya na ayetitiriti anase anadwo wuntumi nda ye nyina ya da ye hwan kromo na de wo pa adwuma bi de aya ene na me kanfo grow fine ede amaw me se wo honam etwetwon o mensitini entumi mbaye o fibroid no etetewa kope grow fine nupa bi ednom hyane so se yen aye kokwa ye wo ye mamu ha ena ye de aye ne dodo mu betimi akomisi heba o mo kejetia apidang so ebi wo honom smart heba so e wo boase wo betimi afre doctor e wo 0244596532 0244596532 Agbozo Herbal Clinic sa men kancho so typhoid yare no fabra na so ye Johnson na entumi emma ye prostate na aye kakraka no o se kompo na ahye so ache se usisi ye wo ya be ma se wonkwamo no e wo fom untumi empower oba na so ya obeboa na watusa yare no ase ede amawo me se oba ye pa katwa ede ya abomu wo de se bi wo de wo na mu a fa wase mekoda Agbozo Herbal Clinic na sa yare ni nyina obetu ase kra ede amawo kuma se ahwehwo mo de chem so old insurance junction Ubetumi after doctor 0553 417752 0553 417752 Accra so omo kwashiman ubefre doctor 0241 750282 0241 750282 Mindset travel and talk consult se brana so e no onfa untu kwan ne kokosua de anase se wo pese wokofa niema e free amanone ebeton a obo ma so ya omodo obekọ anase wo pese wokotena ho na wo ye adwuma na wo ba na wo fasefo eye wo fanie dia ene fa wasem koda Mindset travel and talk consult na o monfa untu kwan se Germany France UK ena Korea Japan aben hyehyehye obo ma so ya Holland so eka ho eye 2 years working permit ena ombepe de amawo so won san dwuma bia so ye electrician plumber anase san dwuma bia wo Mindset travel and talk consult a ombeboa na omdo watu kwan so pesa wo je visa so obo ma so ya eye affidavit gazette any website nsensem nyina fa wasem ekoda Mindset travel and talk consult na omundi wasem enfamawo kumase a omuboy airport runabout police station dino obetumi after doctor 0508 368975 0508368975 and that's 0302 908398 0302908398 Charistic Ventures for the drone so abadwaman so say malaria
anase wonumu ato ohonam twetwewa ende kopa hindi heba ebetu malaria ne ase ede ama Zahara G capsules eye mema ne manyina edro Zahara man capsules eye mema edro a edi mema asema mo mema yo SCP na Zahara mesha eye immune booster mese kopa omunu pa bi enom osese ohonam anase general body weakness se yare bi ene honam ne edi apinisi a kokarese for asoye na kopa omunu pa bi enom ne dodom okọ kanshi drug cleanse so a ubenya bi ato pharmacy shop anase eba shop wo memu anyina ukwa ubenya nupa bi ato ubetumi afrom 0246 348334 0246 348334 anase 0248 569335 0248 569335 Poza Travel and Tour Company say men kan cho so tukwan na kokope sika fa brafie anase suade so pese ko suade a obo ma so ya omodo wo betu kwan anempo o pese kokko tena wo na ye adwuma na wo di sika bafie mesi se wo ni sika sabi uti etise dwanti woni monyam so eso tepa so wo amofese de na wo ni sika kra na mesi enimonyam na na se obi eni ho a obebu ewo abusuanim ne se ntifa wa se mekoda Poza for omo se ye domestic and international airline ticket nsensem ni nya obo ma so ya ombeboa na omaje ede amawo Kumasi a omo benso amazi Matia Junction amena se first floor ena kejeti asoso ombe Morocco adishima obetimi afre Poza for 0205 215495 0205 215495 anase 0504 256360 0504 256360 era wewe abusuafo ya da mu nyina se ha na brebe ma ho kwan ma ne ye de akoma mu nsam dwumadie ni nyina si wa akoma 87.9 FM so na yamfa se da PSC Emma producers na Nabila Kantanka wone ne wo fa se party schedule sa akode wo mo adaro ma no hye dwumadie fe ko ma yetena se ede eso momote peginka e wo dwumadie eso ye ko stream ho no ma e beluchi e na afi na nayaw o mo so adaro ma no mo de enko Facebook e na afi onua TV so e ma won so onya bi e hweye midin Akua Ofosuhemaa Boateng aya frem Awuraa Mejo so metina mu edema me sister Penny Beauty Spill Gabra aka Auntie B baby obi nyame nka ne ho nyankropon ya adom o china same time same place e besa hia Akoma FM 87.9 Kumasi first team no to aso wo Akoma Sports dwumadie so e de amamo yakra mo amamo ha